The rhythm of the rohe. Ngāti Hine FM. Kei te Kohanga Reo manakitia mātou e tuana i tēnei wā. I haere mai mao ko taku wharanga tira i te taha o tō mātou kaitiaki o te whare o Ngātiwai Simon Mitchell. Kia ora, my name's Simon Mitchell. I'm from the Ngātiwai Trust Board and we're here today at Manakitia, Kohanga Reo. Oino ki te kōrero i ngā āhuatanga e pāna ki ngā kaupapa kua whakaritea. Hei maumai i ngā rauemi whakamai te whare o ngā Kohanga Reo, te horo i ngā ringaringa, whainau hei kia noho te hauora me te hau maru o ngā mokopuna me te whānau i te wā kei te Kohanga Reo rātou. So, the main mission of Kohanga is to protect our reo, our tikanga and our ahuatanga Māori. So, and as well as all of that, we've got to protect our tamariki from pandemics like COVID-19. So we feel like this small pack will go a long way towards protecting our tamariki and let our kaiako focus on really protecting our reo and our tikanga and our ahuatanga Māori. So that's the main reason why we're here today, is to help to clean our kohanga and provide a safe environment for our tamariki to learn. Pene te mai o tātou mātou tupuna, I rungi te whanaungatanga, I rungi te manakitanga, I rungi te aroha, ko ngā tikanga o tātou mātou tupuna. Ko ene ngā hua kia hau. Enei aha koe te kino o tēnei mate, e pai ana tērā ki te ngā whanaunga, e kaha nei ki ta mahi e mahi. The rhythm of the rohe. Ngāti Hine FM.